Jutuna hambai sing officially promote a party in spokesperson ngai mon sin first time press conference kisa saya kai nakar de okay setelah especially sing kota point tu sing ora press min ma khakia promote ani ngai anse sekang sai thang rok ko wan te ko english be sakap sing pulen sin berkhab lehe kham ka hadang kha mia je sini respected chief minister Tubang ma sini Triprasan in book bestang bahasa woi long time demand sini je kok script na roman kok no roman script sini je demand chen khai phemani abono bo asa kalai khai chengra khai ke jungna chakma ro khai ke ni so script na de tangi na ro phata ni script na hanai oma hai ke অপমান জনক sini je sentiment je disrespect rimani Triprasani bakhaw belika agan nagzat tamne ke this was a script not only for the promoter party ni mo political party ni demand ya mo Triprasa borong ni demand asab bosa tu iseng script na andol khai jongoni omna sang nangnuya ke helen sakai kaisa jono sabha chief minister ka hai responsible post being jago already education department to abona high ke sini sentiment bo klai sakai this family amna sin condemn janogo and sing of sina hoite sing sanamu songo sini or demands om sini script sing kok na tamo script sinyani am sing already decision naza om na kata sana na ya tangi sing roman script sinyana abo gobang ma salni demand am ang detail sana thanglia but jotokhon mai asa sarkar ama bujan nang sin sentiment no sing tang am sanito sing gobang ma movement khajak no no khati pro itihaso strike down jak ama hase kotor hai jono bound ta khaisu sini Triprasa borona on bagai final exam no borok obni result ranto dabo borok jari script no ta hajar mo decision no tong hongkai pending no tong hongkai at least sini demand ayo se bangla script bor question paper set up khait mane logi english script bo roman script bo question set up khanya nang tho final board exam obo sini demand tong nai hayakai joto biskani je samong aboni responsible result abo sarkar no mannai omoga sini hoite platform hoite amni ko am sana musong next sing nukam sini tribal welfare minister kaisa responsible post tribal welfare to itong department oma hai jono sabha wa chief minister biskang kobama minister biskang jebabe kok saka je language use khaikya bukur khok sibnai takiri di sin chief minister tongo pradhan mantri tongo oma je language nukha je just ekta golini gunda language se borok sama hai language use khaimano kaisa minister responsible minister ama hai ta bulanyani bukur khungnani kome use khanyana black selangma sisa kok goma hai kokna sing selango condemn khayo te sing bono demand khayo je bine kok ama hai language na botar joto mansa dati withdraw khanya hatu otherwise sing na yosini shanti sing ka peace and harmony sing hamjago bino kaisa uskani mulok boktoibo public na bo uskani rijongo jaga jathari sing osoro ya abor simi ya bini kobangma video sing nuka but oma hai language ne hoje bo hasal tongtho next future ama tangtho jengmani tuibo bo map sana nango public thani Triprabasin thani hage binio je language amo Tripranas osanti khanyani kaisa step nai jongmani sin gai te baki to angsa sara musungliam sing borni je lecture sing koyta khanakam bor 28 ten bisa 28 ta manai nai sing Triprasa borok sing sikon party ni ro kubang mak sing kotor minister thani sing khanaka boni speech so am kaisi mutena de Triprasa party am kaisi nangai si party sinamjab am bakhabai khaiyo je borok khanye ro bakhabai chayo rang bai pai manai rang bai borok top jani party amo boba garana hamjagai boba garasi leaders bonasi hope na naise ki borok tam or ke bono domok ruoi rang bai lob khaye sini borok nang komri mangala pai mangala amno mutena next the election fight am ajaga 28 out of 28 no Triprasa jiri nai am confirm am akong mutena ri joto borok boba garana attack khanye jotono Triprasa party strongly ফাইনে আমবাই আরেকটা সর্বশেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাজ্য সরকার